Ja sam poteknaja, ja sam roden u selu Rečicu i jednostavno i dan danas tamo živu i moji prvi koraci fudbalski su tamo. I poslije to počinjam da igram za fudbalski klub Rečicu. Sve su negde 16, možda 17 godine, kao jedan detišljak. I poslije to je normalno počinja sve da ide uzlaznom linijom, poslije to pravi se jedna selekcija na nivou na opštinsku ligu u Kumanovo, protiv Kumanovo, FK Kumanovo, i onda izabirav, to je na kraju na sezonu, izabirav igrač. Koji su najbolji. Da. I onda taj selekcija od opštinsku ligu i onda tamo su odredeni skauti, treneri, ljudi koji se normalno razbirav i ljudi koji su od klub zaduženi za selektiranje. I među ostalo mene me selektirao i ja već počinjam, to je pokojni Čičko Straše, to je 84. godina, 85. sezona. Selektiran sam i već 84. 85. sezonu ja sam već i starter. Ja sam počinao u stvari igraja sam kao špic, desno krilo, a tek posle, to je duga priča, Čičko Dončo me vraća nazad na desnova beka i tako i... Da, u Vardara. U Kumanovo si igraju napadača, to znam. Napadača, da, i u selu, normalno.